Kublai pi baro asyaka tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sengi Shillong. Kenrandin ke HSPDP bansai kertong MP. Her terekam saka Samla tiplang pasa na jowai Doha Qatar. Khang tala ke KSU ya ke office u director ke ICAR Umyam. Ban. Kershan pura ke HSPDP ya ke sorkar Jylla ban penbet ya upur usam bat ke sorkar Assam. Bat mentah ini phai shiki Khubor ki bakham bania. Kaseng san hima Hill State People's Democratic Party haka khandai tarik Naitung kalapan bena padba banam pengyeng kertong haka election MP shiteng samoy shaka yeng dorbar thawan Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ya kani ka Khubor lapan bena padba ruba KP Pangyang President jong kani ka seng. Uba pangyang ulaong ru ka HSPDP kum ka party kanum kershan yu kertong ka United Democratic Party UDP watlada kadon haka kenhun Regional Democratic Alliance henrei kan ailat bat kan haka jing start jeng kinongelam joka seng haki district yanu kin kershan haka ni ke election MP shiteng samoy banwan. Ulaong ru ka HSPDP kamdon lan ban penyeng la ujong ukertong haka ni ka kenti. HSPDP nimsyom tungkre banwele yang election hakaneka election samoy sitting samoy nagabanta ganeka MP Shillong parliamentary seat kata kadeka lingkot da ngi tu nagaliang jumi kebede bak utau candidate lene ban penye kaneka election atau kalau ada kajukan yang kayak di sistem kesan ajing syangi don hakane ka RDA roshkata kumka parti jugi te nilaya kesan ru ya ka ya candidate jongka UDP haka keteng jongka RDA lah kumpachisin asin hakini ki election ladap tenrei hakane ka kenti pada nakaliang ka parti kechongi ka krenshai ba ninom kesan yau candidate jong ka UDP kanang ba pin lengkot ngan sia thuru ya ka daw ka lompa nakaliang ka parti chongi hadin banglia prakhat sani ba ngila kwa keng man penyeng lo jong sembol mo lo jong sembol la ka jong ka parti te ka taru ngim ya poi ha ka jingya monlang ha RDA te kebar pada ru wilayah persang ru ba lada kanya pianglang ya ki parti ka di long hill bambu da komon sembol te ya kaniru ya persang dia kren kampe ke jinga persat mut ke jinga kwa jung kita kum ka parti te ya kataru Samla suban penbaik na marba kalong ru le se ka por ka ba lingkot na kalian ga UDP ru kala nang wat ki candidate ki panjang baik na parti ki chungki tengi yo shu ya kalat bangin ya lelang ya candidate ni common candidate tengi ya kren berada ke basuk da ke basung tu pada yang tok RDA kan ne sa markan pek da kamta ki larger issue jong ka state hebra way tenai yau candidate ya mentahi na marba ngimyo lat ban ya baik ba tengi ni shahi ba ya menta ni nam don yo candidate ladehi bat ni nom yeng lang ru ka jingya kesan lang ku mensua yo kane jongka UDP dia no pat kesan agane ka nanti ko minta ada kesan yang jongka to lesibut ta jingli jongki yanong kesan ni pada nagaliang ka parti halo kane ru ni perkat sani ba namar bangim don candidate namar ngim ya mon ru yutau common candidate te ngi man se ba ya kane ka kam ni su nyala long kum balong neutral we kaliang mo pat ya kane ka kam ni se ya selok iru ha kajing start chongki nongyalam misi thu ya gani shakti chaka party functionaries haki district level haki constituency level but haki private unit jong party baka i ha kajing start ke chongki kumno ban kersan yunong new MP haka by election Kasamla tiplang pasa na jowai kelaher haka pratarik Naitung Doha Qatar pantre haka International Hospitality and Cruise Line Company.
ka Samla tiblang kala pendep ya ka graduation na seng khasi college Shillong kala wan shahikai training ha Emporium Skills Training Institute Don Bosco Youth Center hendriu posngi ha kalan aviation hospitality but cruise line tang hapo shibnai bakalawan shahikai ha kanege institute kalayo kam banaitre shadoha Qatar ha ka international company kinong penya ya ka Emporium Skills Training Institute but Don Bosco Youth Center ki ai ka jing kerkhu kit bokit ruang ya ka Samla tiplang pasa ba kanang kiu irat hakikam ki jam joka Kinoyalam ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Unit haka khandai tarik Naitung kila khang tala ya ka office jong u director Indian Council of Agricultural Research ICAR hadin ba ula kentat ban ai shuti ya kinong tre bat kisamla puli menta kasngi ka bade kasngi lenyam bedin klam Katkum kejinget hu kinoyalam jong ka KSU Circle but Eastern Border Area. Kilalet ban kerpa di u director ban burom ya ka shuti bala penbena da ka sorkar Meghalaya. Henry u director ICAR ulaong ka office kan trekam Khuborjylla man lakasngi. Hadian kani kinoyalam ka KSU North Khasi Hills District Unit ha ka jingalam usamla bayashanlang karshanlor bat usamla Stevenson karkrang kilalet ban yakran biang ban penbena shuti ha ka dikasngi Henry namar ka jingpen jong u director kinoyalam bat ka seng kila khang tala sundan ya ka office jong u director kinoyalam ka KSU kilaong Baro kishlem trekam ki badan hak Jylla Meghalaya kidei ban burom ye kisngi shuti bar kisngi lenyam ka kolshor bar ka riti dustur jong ki pat ba ka Jylla. State holidays because we are not. Please come outside. Please come outside. Listen, you are just wait. Please come outside. No. Please come. Be happy. Why you are so tension? No. Go. Discuss things. Morning time you have come. The morning time. Should You know that procedure. You know. You didn't Know the procedure. You didn't even give us 5 minutes this morning. No. I was. Official procedure. Kami lagi staff. You are educated person. You are educated person. No. Come, wait, come. Wait. Let us go. No. Go. Let's go. You cool down first. We can have a talk. Why you are so Yes. Go outside. Why you are so No. Let us have a talk. Why you are No. Go outside. Why you are blowing? This morning we came with this. He didn't even. When you came? That Congress was here. She also was here. No. There is a way. No. There is a way. There's a way. This morning we come. Go outside.
State People's Democratic Party kalarai ban ai ka jingkershan ke bapura ya ke sorkar Jylla ban ya chakmat ya ke jing penbet ya upur usam hapadang ki sorkar Assam bat Meghalaya haki jaka badang sateng. Habaya kran cekilat pathai Khubor haka khandai tarik Naitung hajar arpun riu u Presiden ke HSPDP ba KP Pangnyang ulayat ho ke HSPDP kadon hakaliang sensyar Meghalaya Democratic Alliance batkan kershan ke sorkar Jylla haka jingelam u Menteri Rangba Konrad ke Sangma ban penbet ye upur usam hapadeng ki sorkar Assam bat Meghalaya. Uba Pangyang uloong ru haba pai shiki benta jangka West Khasi Hills ka Regional Committee ka bakli da uba medba lengdo kan sedang shen ka jingakran hapadeng ka Meghalaya bat Assam. Na kaliang ka HSPDP kala kentu ye kipat ba nong shong shnong jong ki jaka ki ba shakta ha ki jeruwet jerwat hapadeng ki put ki sam jong ka Assam bat Meghalaya ban ai ka jinga trelang bat ka jingkershan ya ka Regional Committee kenang ba ka jing ang nu jong ki pat ba kan urlong. Dalam lepas ka klaim kentup ya kiri akan kecil cakai kerja. Kepamut ba nadu bangi ya le ya ke state nadu ke sub state lapan benar kena sepat kendai ke state berpura kena sepat berpuan ya kini kicaka la syai syabah jong ngani kamap dan itu kata ke state pertama kami kali. Kan bahagian ini le ya ke state baru ki jadi penerima khasi penar bergaru ki kelinti ban dondok kata kawai ke state pertama dan dapat kawan pada ketua state sub state kadang biang nama baru ki Israel khasi state dan ki tu ki state ba mendai mo ki de ban dona ketua state pertama dan ki orang ketua state Meghalaya kan ban dawang le ke state katna Spani puar the North Eastern Reunification Act 1971 pinlap untuk bala notify ke state jong ka Meghalaya tari Garo Hills district pat ka United Khasi district pat London chuk kita ki himag menswa himag ndai na kata ka daw ka jingi state jongi kami yo tat kumbala takmu tat kinong yalam jongi tadi ka jangu ki pai ba jongi ngim som don ka jingi bai thamai ki put kadang ha hi ha ki district ki mendai na do ka por pharing marak so rasai kata mong ka jingi badai da halang pi sektor hi nimla kandan bang idon ki khasi idon ki garo idon ki tali tenrai la ring kren pada hani ka dom serta ka historical historical background dan ni ka bagi orang ka historical perspective mo abu ti omlah ban len ba ki native dan ni ki nong snong ki ba tenrai mo ki dei ki khasi hi hang tu nadu ka por phareng ka por sukar asa hadu yo jala ti ka voice dan ni ka sur dan ka opinion ka lomba ngangik bangin sim hi ya ki trashnong ki trai muluk ki banadu ndain thai te ka bagini ki pali pada ngimna hi ban len ki de ki migration ki bawan nang hadin ki wan migrate na ki we ki chaka na ki we ki district tu Assam keleng sya ka tu chaka te himrei ya ki ru akaliang jongi ngim persya ya kata ka bakin don maki taru ya ka don lepa tere ka khendau ka siap ka sensar ka bisa kan nong hako jongi ka ngim ko badon ka bari hok ki native dan ki tribals kita yo ki babun balang hi kan long kunta tenrei dari sini ke suri ni pelita nanai ba kam dei bagi kwa Meghalaya kata mi sai kum bagi pau kum bagi express mo na ka posh tenrei ke jindon ke major ki jong ki trashnong ki trai mulu ka sur ko baklang jong ka jenrei ke jumi kham tam long ba mi le ya kanila palak sanpo ko sen te kata hi kadai ka ba pening thu ya ga jenrei jong ya po lang pi hak Assam ru bat ka jalal jo de kuju ba kadai mangi trai mulu ki be yeng ba wan ra ni ka chaka ko ka tahap haka map official jo ka Meghalaya ya kata hi ngele ban ham U Presiden Keseng San Hima Hill State People's Democratic Party HSPDP ba KP Pangnyang haka jinge kendu obat kilat pathai Khubor haka khandai tarik Naitung ulakran da kabasai kedar bakane Keseng ka yengs kem triang ban persya ya ka jingti ya umar po khando uranium nakane ka Jylla ulapan kenmau da kabaong kinong ya lam jokane Keseng nadu menshwa kila persya abanti uranium ban mentaru kidang yai persya
Ulapan pau kajing sengongu ya ke sorkar Jylla ha kajing elam menteri rangba konrat ke Samla kabala penbenapat ba kanem ailat banti ya uranium na Meghalaya. Bersama bat ni don madu ya kecing bersama. Te kecing kan mau jungi ya kan ka isu kalau ba hadu kesem ajar kan real. Aku tu por orang don kan ke MUA2 government. Po kecing lam jungu Dr. Samla. Tigilon hang ni ki memerendam bagi jubu memerendam baik hak sorkar nakapor sekapor te hang ni tangban kan mau haya ki tinggal enti jongi ni kam hakate ke sorkar jong Dr. mukul sama hak arku sautrik yung agos wah kasih hawa arjar kan riu mo arjar kan riu kadon hne ka pilku tin mau haki ni ki magazine no ka bonan ru ka sai ba ka sarkar Meghalaya galari work sendon ya ka land deal bat ka UCIL lari work ba kanam don shu kanu ka activity kanam don shu kanu ka pre mining activity na ka bentau uranium hang tei ha southwest khasinews la ka pandai han lumya siat na hanong ba jenrin ba kanu ka jaka bat ka state kala penkut no chisendon hagwe dei bat kini ka issue jong uranium apo ka Jylla ka jungi ti ni na kaliang jong ka party na du to kapor ngilas mau bakal along kawe ni ka achievement baka party ka yeng bat ka sorkaru ka pedian ting issue hang ni kisngi pada kirang don ese ka jin stang ban ya kren biang ya kan ni ka issue ten ni penpau ni ka sumu kum ka party ya ka sorkar mangadang menin ni namut bandai ka kendu chief minister ban ya kren ya kan ni ka ju ten menin hi ha ka kabinet kila da shi ni ka rai na kalian ka sorkar ba onnom don kajing ya kren hakwi dei bat ka kamti uriyo ar bagani ka sorkar dalilei kanong initiate ene kanong ya kren banu habe halo kani ka issue kumba ka sorkar mi swa kala penduk pendam samar ba kani ka kata ya pai ba joka Jylla di nakata ka daw nakaliang jungi penpau baka ka baka sorkar mi swa kala le kala da penduk pendam ya kini ki ka ban explore uranium hang ne po ka Jylla ka jungi te bakas ni ka sorkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu kumladon miswa pa kan shu kediang ba jaga baka sorkar ko ba ham miswa ka le te kata ka dai gajin sumu jungi ni ka sorkar ko balapin sai bala krendo na ka chief minister juga state ka jungi te haro kani hingan iskan ba kanam don shu ko ipat ka jingut ko ipat nagalang ka sorkar ko mentang mentang Pada gitu ki Khubor nilapoi shikabakut tak hadu bangindaya syambiang kublai shibon.